beli pancingnya aku mancing. Anak gile maka, dolphin lengan, gawa pancing. Plain, mainnya plain. Ada dikit ngadeg-ngadeg. Nah, Pin, kebenaran Ira lagi nggak pancing. Kita lagi pengen mancing, ya beli. Iya. Jadi mancing dia aja mancing. Yo, tapi empane dulu nemu ke, Riwen. Gati tayo. Pan mah, taglatin ang rombongan kita. Tapi sing jadi masalah, ning di mancingnya. Enaknya memancingnya ke ini empangnya error kerjaan ibu cuman semua kono mau colong ibu wae ya. Oke siap. Wis yo. Ya, siap. Oke ora. Tidak, gara mancing anak hiji, wong akeh. Gimana ya? Ireng ngulu bae. Tonggon ini kana ya. Kita mat mancing gimana? Ya wis ya, tungguin kana. Wis yo. Kapan kalau ini? Sesuai janji nih Ranji, jarak garapan gatimpan. Kongkonan Pinos, bocah kah? Woi, nang lagi apa ira? Dolanan, Mang. Mana gelatinan pan? Ular gedang. Kita pengen mancing, ya. Sila nih siapa nih kita, Mang? Bapak Dudu, Kakang Dudu. Kayak kono nur tak bantak kedopalan. Ih, lakak ini kayaknya mah. Ular gedang ya. Tuh, pegal-pegal yakin. Kata yung beta yuk. Yuk. Apa? Laka ular gedang ya. Gawis mana gatik yung bar ila ka ular gedang ema. Ya, aduh. Ya. Oh. Oke, server. Iku cak ingku. Ayo dulu. Ini dah. Oh, bocah sistem mandat kiyong. Iko bocah mana betaka. Kiyong oleh beli kiyongnya. Kiga, Mang. Ah. Mana balik ke mana adol. Pegel. Mana